Good morning all. Welcome back to day 7 geography. Ngasi day 7 geography da mayam taram nokchari. Kena hangi day 6 ki makha chatra poina I classroom continue tawjarage. Mahiro singna I class yaw matamna I habijabu duni textbook yaragadi paibiyo, pencil gumba kolom gumba paibiyo. Okay, nahan aina day 6 ki aroi bidlo isalapada recap macam tam tawjage. Classification of industry tonga tong khaidok product industry makhal manga khaidok pan makhal manga sida ahum amati aina loisalame aduga mari ga manga ga ai ngasi continue tawjage question am suma manga piwa question am so ai piram bani nairo singa okay mari suba classification tawda industry kolkatna khaidok pada sumna hai point number 4 based on the bulk and weight of raw materials and finished goods have adugi matungina ani thun khaide kai hana ba matamda khudona karkhana na saw pot se macha su sai achobu su sai arumba su sai ayang su sai adu gumbagi matungina achoba lumba yangba pikpa haibi matungina kol karkhana makhal ani thun khaide number a da amana kari makhal kawe light industry ana khangnei amana heavy industry ana khang adu light industry light ke artha se akhoi physics ke light mangal du nate ayang ba haibi ayang ba poche saba sapon saba gari saba kolom saba notebook saba electronic ki poche saba aduguma karkhana saba karkhana singse akon light industry ko gani mayang answer na underline to bibi agani they use light raw material and produce light goods asiko example the watches khudang gari ayang ba pot asuguma singse light industry ko now number b the heavy industry heavy artha mayrosina khangbi duni heavy is arumba acho machine saba acho poche saba arumba poche they use heavy raw material and produce goods arumba pochak season agani arumba acho pot sagani khudamaina aina han pija khiba example asi sida sum pibiro iron and steel industry and yot amasung steel ki karkhana poche arumba sai asumna ani thon khaido now last arumba makhalgi manga suba makhalgi industry se based on the use of their products haven Muina sariba karkhana duna sariba poto kanana seasonable moi pothok to kanana seasonable no habe matungni na ani thono mukhaide amana basic industry kawi amana consumer industry kawi maming na sum khambi gani basic industry se akoina mara key industry hana su khangni mas ya maru eba karkhana oi gani ai sum haijarake this industry supply or raw materials to manufacture other goods ai mana ke dawno habe matamna atopa pot sana ba gidamta pochak se mana pipi atopa pot sana ba karkhana mathang chatkani ko sidi ko khudam ai lawjar ga example loro ai haja ge ngasai ge example da amka pipi ro iron and steel je pipi ro yot amsu steel karkhana haiba karkhana da yot khatang puthokani steel khatang puthokani mai thabak si aduga atopa karkhana na mangondagi yot amsu steel je leire haraga moine yot ki patra saba yot ki tenko saba khang saba yot ki machine saba steel saba tawbi de adana sai yot amsu steel karkhana je khwai maru oi aduna adugum industry se basic industry han su khangni nataga key industry han su khang asikum number b du laire consumer industry ni consumer de ai khoi pochai lai ba ai khoi je consumer kawi ai khona direct season abai abai mong da sar khudam aina paijari ba marker aina direct lai ba abai mong da sar textbook akhoi sapon season ai chini season ai dukan de lai season direct oina ai khoi da ta sar sida hai sini they produce goods for direct use by consumer akhona direct season abai mong da sar sa consumer industry kawi example mayam leire sugar industry soap industry paper industry mayam asidagi amakatan pibir okay sida loire nan aina piyam manga piba classified industry classification manga thon taw habdo sida loire sida manga questions sida loisale na mathangi topic da ai yamaru to tenta sulong na sila thajarake spatial distribution of industries hai topic sida yang view kayana ba taw khoi laimai da tongan tawa khoi country akhoi india be laimai je tongan mafam sida industry makhal sing chai thoga lei mafam kharam da yamna lei yawi mafam kharam na yamna lei tab yawi mafam kharam ire lei tab yaw now masibu kawi spatial distribution of industries now sigi topic sidagi aina yana maru question amatang ai bijarake me am note option view what are the factors that affects the location of industries am na question ni I am dog pajarake what are the factors what are the factors that affects the location of industry site industry ama kolkatna ama lai ya haba taragadi
करी करी फैक्टर की मखा पोन बगे है कोल कारखाना में मफम से लिंक के है तारी करी करी खुदोंग चाबा है सो यारे करी करी फैक्टर सिंग येंगा लिंक पनो नत्रगा करी करी फैक्टर लेबनो कारखाना में लोकेट तोगे मफम अमदा लिंक के है तार खुदम ना ये हाइजगे इचम चमना खु दुकान मचा अमा खक्सु लिंक के है तार दुकान मचा अमा फम के है तारदी खुदोंग चाबा खरा येंगनि मफम जे मी लाखदा लाओइद्रा आई पोथोक सिंग मफम जे सिटकेदा सिलोद्रा चथोक चसिंग पामै नुआबनो हाइबन चिंबा मयाम मी येंगेबा अदुमाय तोर अदुगी फैक्टर सिंग नेबा हंगिसे कई कई इंडस्ट्री लिखलगदी कई कई फैक्टर दरकार लेबगे हाइबनि क्वेश्चन से अदुगी आंसर से आई पिजरके हुजिकी पैराग्राफ स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री है फर्स्ट पैराग्राफ की मयाय वाइदा महिरो सिंग व्यू असुम चिंचबा यागनि फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर कई कई फैक्टर की मखा पोंगिबगे हाबा मतमदा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मफम असिदा पोचाक मरां काना फंगो गिदमनि को पोचाक मरां दे पोचाक तो दगिनि पोथोक onto खुदमने चीनी की कारखाना ना चू फंगदा तारदी काना अदमाय तोरगा पोचाक मरां काना फंगो मफम ओइगदबनि कैपिटल पैसा वातबा मफम पैसा थादाबदा सुमांगदा पैसा सु वातबा मफम ओइगदबनि लेबर सिमी हाबदि कारखाना में लेबा तारदी सिमी खरा थबक तौदबि यादे मफम सिदा अदि सिमी मरां काना फंगो मफम ओइगदबने देन पावर मई कारखाना में रन तौबा है मई दरकार याम इलेक्ट्रिसिटी पावर याम दरकार ले पावर मरां काना फंगो फंगोदमि एंड मार्केट आई कारखाना दुना सारेबा पोथोक सिंदो थादोक फम मफम योनथोक फम मफम कैथेन मार्केट लेगदा असि सिंसिम लेरे it is sumaka sum chingtham bibi yagani ko si sum samtha bibi yagani mahiro singna it is really possible to find all these factors available at one place hariba hojiki factor me am mafam amada loina phangbani khara why haibani consequently adugi following kedawi manufacturing industries tend to locate at place where cost of production and transportation costs are the least hai chathok chasing gi pambai yamna hongba e pau phado phading gi pambai yamna hongba mafam sisu yengba darkar le madam di mai pot se utok ka pusinga tawdoine adugi chathok chasing gi pambai yamna hongba adugumba mafam su yengba location se yengba su darkar yamna oi masisu factor amana ya last ta early establishment of industries and government policies also influence the location of industry early establishment abdi nganna linkhat hobasi su khudong chawa mane khudong ona ai haijage mafam amada ai stationery amna phamning stationery phamba ai hana degi stationery dukan mayam leba mafam dai phamjan batari ai mon senno yam phangwe sunne le ta mafam amada khudong na ai phamba tar adu dari ingonda senno le adu nganna linkhat hobase सरकार पिरप खुदों चाबा सिंसु फंगोबगी खुदों चाबा याम ले मसिसु फैक्टर अमा ओइ है नाउ सिगी सिंसे ओइ गदौनी इ क्वेश्चन सि आंसर ओके मखा तारकपदा करिगुंबा अमतंग आइना याम क्वेश्चन न पीदा बिदा याम इंपोर्टेंट एबा टर्म अमा खतंग आइना एक्सप्लेन तौजरंगे करिगुंबा महिरुन ज्ञान तादबसु कमेंट सुम तौबिरप याम एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स हाइना अखोना ब्लैक न डार्कन तौरगा रेड न डार्कन तौरगा यावबा टर्म अमा ख यावनी एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स मधु करिनो है अमतंग एक्सप्लेन तौजरंगे आइना चमचमना कोल कारखाना सिंह अमसुंग शहर गे याम मरी लेने अनि सियाम अटैचमेंट ओय मरम कई ना बम तंदा शहर सिंह सिदा खुदोंग चाबा मयाम ले बैंक की खुदोंग चाबा चतोक ससिंग पाबै खुदोंग चाबा कंसल्टेंट तौबे याबी खुदोंग हाबे अमगा ताना याबी खुदोंग चाबा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की खुदोंग चाबा कैथेन की खुदोंग चाबा अदुगुंबा लेबर की खुदोंग चाबा मयाम ले शहर सिदा अदुगी खुदोंग चाबा मयाम दो लौनबगी दमकता कारखाना अमसु लागा साडा लिंखतपा कारखाना अमसु लागा साडा लिंखतपा अमसु लागा साडा अदुगी खुदोंग चाबा मयाम दो फंगलिबा शहरना पीरिबा खुदोंग चाबा मयाम दो लौनबगी दमकता मखल मखलगी कारखाना सिंसे शहरदा चबुन मोने लिंखले अदुननी कारखाना सिंगे अयामना शहरदा लेरिबा खुंगंगा यामना लेत्रिबसे मधुमाय तौरेगा लिंखनरबा चबुन मोने लिंखनरबसे अदुगा सेंथोक लंबी अमा ओइरकपसे मसिबो एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स हाइना खंगने मसिमतन आइना नखोइदा खंगनबनि महिरोसिंदा ओके मखा तारकपा टॉपिक याना मरुबा टॉपिक हुजि हाउदोरे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सब टॉपिक ते इंबियु ममांदा अखने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री तौबा मतमदा अखने मखन मखल खाइदोप दुदा एखोना सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की मतुंगना पोचा की मतुंगना अनि थोना खाइदोखिबदो अमना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अमना मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री न खाइदोखिबदो अदुदे अहमदो लखचगे हुजि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हाबजि करि हाइकि माइरो सिंदाइना लौं सिउबगी पोथोक सिंगी मखा पोनबा कारखाना हाइबने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हाबसे मदुदा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री दा अखोना अमनि खक सकलगा अहमदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है
फिसा लोनसा की कारखाना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री फी साबगी तोंगान तोंगान फुरी फिरोन साबगी कारखाना से टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौवी ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री देगी याना मरुब क्वेश्चन अमतंग तोंगान तोंगान कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंगदा मॉक टेस्ट सिंगदा हंग्रब क्वेश्चन अमतंग एन सिदा इजरके मैं सुन नोट तौसन व्यू 1 10 टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाइज ए जी पोजीशन लेकिन इन ठीक है कमी मास मा अनि दसु हंबा याय देन इवन मा अहुम दफा हंबा याय मागी मरम सॉलिड पॉइंट अहुम यावरी को अनि द नत्र अहुम द हाइबनी क्वेश्चन से को असिनी why does textile industry sida ina hangjariba why does textile industry occupies a unique position in the Indian economy haibadi india gi senthum gi phibam da textile industry haibadi fisalon sagi karkhanas ne tongan top top mai position amakak semla leiba se yam top top magun amakak lei se kari maram na no ina hambane maram ani ahum yawi lai ka sida adi maram da amta answer ina underline option si yam marui ba mafam ni okay जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन दे होरे माय आंसर से सुन चिंचन व्यू it occupies a unique position in the Indian economy because मरम दिया ना होरे को सिद्धि के आंसर से because ते निको it contributes to industrial production है कोमा कोला कोला पेज माय पॉइंट अमम सॉलिड पॉइंट अमम ओइदुनी को पॉइंट A B C D ने इथोसु याय को मारेशन 1 2 3 ने इथोसु याय को आनो मरम से because it contributes to industrial production है हाइबदी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिसा लोनसाई कारखाना ना असुकी मतिक यामलबा पोथो पिबिरेबा फी जे समना हाइबा अखोय इंडिया दा यामलबा पॉपुलेशन यामला मिसिंग खुदिमखी फिरोन थोलिने बे कोइ दे मी अमा खक्ता फी अमा खता खंगा अमा खता फुरी अमा खता फिरोन अमा खता सेली पनते मी अम मंगा तरा अदु यामलबा फी सिंजे मान प्रोवाइड तो बिरिनो इवन अदु तनतना मपालम दा थादुनि असिमा यामलबा पोथो पिबि हाबा मागी position unique position oise aduna maram amo oire ani shubada yamaru point foreign exchange earning ngai chi point amo oidinu foreign exchange earning ab mamang so ina haikrabani mapalam de export tawraga mapalam da akoi textile gi product sing ja habadi pisa don sa gi product sing je mapalam da thadolaga yamla ba sen su ta le yamla export tawraga india sakan paisa ta le masi su magi yam maru ba magun na mane den yam maru ba amaga last point and provide employment to 35 million person directly. Me million kuntra mangabu haiba fisalon sai karkhana khatana thabak sinpham su pibi si point ahum se odeni si question si answer. Now si textile industry gi makha chathrak ko oinani akhoina hoji fisalon sai karkhana da yana maru eba chathadoriba cotton textile haiba topic amaga aduga jute textile haiba topic amaga woolen textile silk textile synthetic textile है ना कोई मरी मंगा से चथगनी अदुबु मयाम टेक्सटाइल मखल मरी मंगा से दे खाइदे मरु ओइबदी कॉटन टेक्सटाइल का जूट टेक्सटाइल से खाइदे मरु ओइ अदु आइना हजि मखा तारपो ओइना कॉटन टेक्सटाइल सिदा यमिनरसी याना मरु ओइबा क्वेश्चन कयामा अखोइना बोर्ड की क्वेश्चन कयामा मॉक टेस्ट की क्वेश्चन कयामा अखोइ तोंगान कंपटीशन सिलिबा मणिपुर की कोई तोंगान आइडिया सिलर की एग्जाम हेल्पिंग हैंड्स के एग्जाम मॉरल एग्जामिनेशन कया अमदा हंगो क्वेश्चन सिंग कया अम आई पिजरकनी मैं मैरो सिंग मन ताबी मतांग से कॉटन टेक्सटाइल हाइबदी लसिंगी तोंगान फी की पोथोक सारिबा कारखाना दुनी कॉटन टेक्सटाइल है ना खंगरी बसे ओके मसी इंट्रोडक्शन हैपनिंग आई तोरंगे हाइबा अहन कॉटन टेक्सटाइल मिल से अखोय मुंबई दा लिंखतकी 1854 मुंबई दा अहन कॉटन टेक्सटाइल मिल से लिंखतकीबनी 1854 दा मसिंगटम खंबियु हजिति असिकमति यामना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेरे ओके ना आई क्वेश्चन न पिरगा आंसर नै नजगे अखोय ने ममान हाइखिबदनी मरु मफन सिंग से क्वेश्चन विथ आंसर नै नजगे के मरु बा क्वेश्चन अमतंग आइना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दगी आई मरु क्वेश्चन अमतंग सिदा आई इजरा थमजरा आई पाजर के explain the importance of the cotton textile industries in the economy of India masima ahum natraga manga da fawa hangba ya question ni sida important thajari sini kari haina habam tam da cotton textile industry na ngasai na textile industry gi hangjabani sina cotton textile da focus tora hangbo question ko and lasingi fi saba karkhana na India da tongan India gi praja sing na tan India gi economy da karam mateng pi bage ma importance to you have ne my importance yang phajana like mari chumna yawrobani cotton textile industry ki first paragraph ri yang biro mayam aduga mayai bai
देखिन हौगनी आंसर से अंडरलाइन टॉक्सन भी आगनी कदाइदे हवे हैबदो the industry has close link with agriculture and provide a living to farmers hai ai sum explain tawjarake haiba cotton textile industry se lawng shiubaga habadi lawmi singa lawng shiubaga yam mari leine maramdi cotton lasing gi phiron sabe se lasing dui makha poni lasing kanana thai lasing se lawmi kaya amana lawng shiubaga poto ina thari ne adi lawmi kaya amagi mabuk thapi hai sana bada cotton textile industry na lawmi kaya amakaki mabuk thapi habani. It also provide livelihood to workers engaged in gaining, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging and tailoring. Tongan ba simpham singda su mana thabak pibiri. Samna habda gaining tawba lasing se mayam ubiramani lasing se magi laidri maru manthopai thabak ase gaining tawba kawi spinning lang chakpa weaving fi sarakpa dyeing tawba machu sangapa tailoring tawba kakpa yakpa fi se sarakpa packing tawba habna chingba tongan ba sinpham tongan ba sida lasing karkhana na yamlaba prajabu thabak sinpham pibi masi mai mateng ni. Then it support many other industries such as chemical dyeing and other village industries. Masita natana cotton textile industry na tongan ba karkhana kayama khaksu mating pibi matau karamna cotton haibsidi akhoi angau machu angau ba phi kata adu cotton ni ngasi phi sari sidi angau ba loina oide amuba angang ba sangba design me adugi machu sangna ba karkhana tongan am le machu khating sangna ba karkhana dyeing tawna adu mo karkhana smani yo khakpi ha bane asum example in haijaris. Then it is one of the biggest foreign exchange earning with high value added product like quite India da foreign exchange taliba magi pothok singje mapalam da thado ga pen paisa taliba foreign exchange taliba magun le pothok liba adugumba karkhana amasu oi ha bane cotton textile industry masi magi answer chap chaba smile lai cha. Okay, then mathangi second paragraph se yam kanna maru oiba nate aduna second paragraph se kanjaraga ahum suba paragraph ta ai laksage ahum suba paragraph ta 2013 gi metric exam na hangiba question amtang ai sida thanjage 2013 da hangiba question amtang al textbook ki ai sida ijarage ko textbook ki question number 2 roman number 3 ma ani sumaina na izare mahiro sum yengiro ai so sida sum ai video da sum to screen da song thaujarake sida haiba textbook ki question number 2 roman number 3 je sum na hai ai hapetang ai pajarake sida hai je what are the two sectors of the cotton textile industry na hai 2013 da hangiba question ko mayam se bi agani cotton textile industry ki sector ani thona khaido mas sector masa hai tare cotton textile industry se masa ani thon khaido ba adu masa ani do kali no moina hangba question ni adudi ani do ibagi damakta sida ma ani pibani ani sida piribse aduri jingchan biro mayamna cotton textile industry ki third paragraph he khobaga yaurabani. The cotton textile industry can be divided into two sectors, the organized sector and the decentralized sector. Maming ani si kai kauge haba matamda organized sector habama decentralized sector habam hariba ani se cotton textile industry sector adu organized sector se karino decentralized sector se karino haba pareng amtang hapira magadi asai phangada ma ani se soidana full ma phangani mairo sina one more line underline to biramu. The organized sector includes clothes produced in mill while the decentralized clothes produced in handloom and power looms belong to the decentralized sector. Okay, I have organized sector has kaino mill the puthoka cotton mill singsa puthoka phi singsa mill the puthoka ninching gidam niko organized sector haragana mill the puthoki ba phi singsa machine organized sector kawani aduga kariguma handloom natra power loom hai handloom hai se koina kon dumi handloom hai khud ki kon power loom and electric ki kon mayan su biram nikan electric kon yam thobani khud ki kon natra electric ki kon samna de kon da puthoka phi oragana akona decentralized sector ena khange asai gido ina haijabado milla puthogana organized sector konda puthopo organa konse makhal ani ni handloom power loom ani da puthopo organa decentralized sector ena khange asi tanga online person ke biya gari. Okay, makha tarak pada
Nasi cotton textile industry ki aru paragraph simatang ai chatha jarga nasi ki ai lotion jana ba hona jarake ya maru ba amatang question amatanga ya note of vivi agani explain factors that favors organization of okay sida अरोइब क्वेश्चन नसी के अरोइब क्वेश्चन ओइ जगे सिदा हारिबो क्वेश्चन सि याना मरुइब क्वेश्चन नि मैरो सिन सोइदना पागदा फागदा मतांग नि याना हंगनबो क्वेश्चन नि टोंगान टोंगान दा आइडिया सेलुलर एग्जाम हाइना लेबो 2016 दसो हंगरबो क्वेश्चन नि माजे एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट फेवर द लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई है सिगी क्वेश्चन से हाइफल मानाबा मनुंगी नुंगी अर्थलोय मानाबा टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन नंबर 4 मान नंबर 3 दसो यावबनि मैरो सिन येंगिबा पाबिबि आगनि कयाना हरबा मतमदा मुंबई है लम सिदा कॉटन टेक्सटाइल से लसिंग फी साबा कारखाना से चुंचल लगा मरांग कायना लेबा मुंबई सिदा करी मरम ननो करी करी फैक्टर न मरम ओरगा मुंबई सिदा मरांग कायना लसिंग फी साबा कारखाना से लेकिबा नो मागी मरम पी हाइबने नो मरम पी से ना लास्ट पैराग्राफ की हाइबा तारे महाराष्ट्र एंड गुजरात हाइना होबा पैराग्राफ की दुनिया इन हाइजरी बसे तो थर्ड लाइन हाइबा तारे अर्ली स्टार्ट नन मफम सिदा लसिंग थाबा हौखिबा अमसुंग लसिंग की कारखाना लेखिबा ngasai na haikini मुंबई से 1854 अहानबा लसिंग की कारखाना लेखि हाइखिबनी हेक अहानबा पैराग्राफ हौबदा नन हौखिबा लॉन्ग स्टेपल कॉटन फ्रॉम गुजरात एंड महाराष्ट्र अफबा मखली लसिंग अखोय कॉटन से लॉन्ग स्टेपल कॉटन हाइबा शॉर्ट स्टेपल कॉटन हाइबा खाइदुई लॉन्ग स्टेपल कॉटन ना 25 mm की मथकता मागी लंगी फंगबल ngami अलगा शॉर्ट स्टेपल कॉटन ना 10 to 15 mm फंगी अदमाय तरगा महाराष्ट्र अमसुंग गुजरात अफबा मखनी लसिंग हायरगे को असि याम मरान कायना मफम सिदे फंगबा फैसिलिटी ऑफ पोर्ट हिथांगफम मुंबई से याम चाव हिथांगफम मनी पोट पुथो पुसिंगी खुदोंग चाबसु याम लेबा देन इजी इंपोर्ट ऑफ मशीनरी मपालम दगी मशीन अफब पुसलक पयाबगी खुदोंग चाबसु मफम सिदे लेबा ह्यूमिड क्लाइमेट लसिंग थानबु इदमक याम चानबा क्लाइमेट ओइबा फाइनेंशियल सेंटर पैसा थादबदा मांगदबा पैसा थादबदा कैपिटल थादबदा कोई थुदोना मांगदबा मफम ओइबा चीप लेबर सिमी सिंसु मफम से थबक तोबिलगा सिमी सिंसु याम मरांग काना मफम सिदा फंगबा एंड लास्ट मार्केट मुंबई है बसिदि अचोबा मेट्रोपॉलिटन सिटी यमने मार्केट सु चावना थादोपा याबा मफम कैथेन सु ले are the factors that have led to the location of this industry in Mumbai. Hari khudong chaba me auji hai pi mayam dana maram orega Mumbai sida cotton textile industry sila sing phi sabe kakna se marang kana laiki bani. Okay, matang sida ai ngasi gi hariba cotton textile industry se ai sida matang sida ai loisan jage thudone am kana maru oi batte yaudre matang sida ina koida khanganing ba amana Mumbai habase akuna cotton police of India na khangnei aduga Ahmedabad na Manchester of India na khangnei habasi matan da kan dawra lari base masde yengbiu class loisan dringai da nahan aina comment ato comment meham lai adu reply dai pizza gre adu marak thana comment am tang lokha charaga Roman salam haine ngon to birapa thoibi kawi hai मान कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेबर साइज मतंग दा अमतंग हाबिरो हाय याम टेंटंग नै हाइजगे थोबी कैनोनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेबर साइज के मतुंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हाबा मा लार्ज स्केल इंडस्ट्री हाबा खाइदो एबा अचोबो मखगी कारखाना मखल मचा हादि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हाबदी अपिक कारखाना सिन हाबसी सिमी याम थबक तौदे हाबा कोइनामा अरो 1 करोड़ की मखादा पैसा थादरगा लिखप कारखाना सिंदो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कवि हाबा हमा अखोइना फी साबे कारखाना सापोन साबे कारखाना चीनी कारखाना सिगुम से पीबे दे लास्ट के इंडस्ट्री सिनामु करी हागे मितन अचोबा कारखाना मसिनु करोड़ अमदि हेन पैसा थादरगा निखरबा कारखाना ओय सिनमी सिंजु यामना चावना पाक सन सिनमी सिंजु मरांग कायना सुगिमति याम सिनमी थबक तवी है असी एग्जांपल ना आयरन स्टील एंड पीबीबी ngasi gi paragi loslam daida aina mahusa piba gumna quotation amatang ngasi pijage Swami Vivekananda pibirama quotation you cannot believe in God until you believe in yourself. Nasana nasabu thajadri fawa ishorbu thajaba sumam namoy. Okay, si haraga masi day 7 classes right. Thank you.